Kethinkatho na ntune mutegeri bwega nontuba kuona kanya kugwatanira na Weru Njumaa thaa Ithatu mbitagwa NTINYARI KINYUA nito twikirite orito tukubona aru akirinte to chietu. Professor Rasas njoka kumeneria gavana Njuki akiuga utongeria bwawe bujurinde unkumani ori ariungite mara nyume ya Njuki gukinya nao igoro. Mawatho kuritwa kienda gukaria kimera kia mira ori thoko ya Somalia irigeri kurugurwa. Skuru ya sekondari ya Muringi Negembe Central kuoneka kuthama bu kadha ori na ndiri na rito 35 aki. Raila Odinga kuriunga kaunti ya Murang'a kirigiro gukinya Meru rujo no William Ruto gwikia siasa cha Kenya Kwanza kaunti ya Kakamega. Mwana nirio mathithio tukubona arua ni Purity Richard tukianjiria nteto chietu ure wari munini wa Chancellor ndene University ya Chukana Nandi na kurura gitikio governor ndene county ya Thaa Nithi Professor Rasas Njoka na kinyite nterechia karinga ga koru wodine ya mitheru. Njoka na meneretie governor Nandi akiuga obisi yawe ni ujuri ungumania akiuga tukubatara gutongeria ta governor Kairi ni ara orietia kari kinya batatare biama endi batege muntu ari wewengwa na Njoka akinyite gishigone giki ndukwe mwake nyume ya governor Njuki gukinya no. Mati Mugambi na ripoti je. Njumaa atongoria barwangirwa UDA na Kenya Kwanza muthenya wegoro kwambura magema akiri gicigo mbunge kia Mara. Munthi rwangirwa Jubilee bagwatanite na arombite bangi biumbe baramba magema na nkinya kwenjire bobi kiri gicigo mbunge kia Mara bakibutaga mara makinyirwe egoro. Tongoria wa kuri Professor Rasas Njoka arameneretie gavana Muthomi Njuki nontu wa magamba maungumania maragwetanagirwa na montugo gwa ntugo. Wananachuka ntinda gatharaka mbeca inu ciathire mifukoni arume icionthe ile mifukoni arume naka lakini muntu muno mona muno mutikumeanu gavana wetu niwe wathire nacio riu ni athie tuku na mabikibiki na tugari tutunini akinenkagira ntu mbeca inu tutikwenda maramari ringi na tutigukira nweu ni amenyerere in fact ukethwaga kumenya abati kuthama yakathi anambere elections nuntu athukitie antu muno mathina. Professor Njoka anariritie manto kathumba marakarutha wona thungira wathanini agikanagia nkinya kari gucagura atongoria bao baraithite kiama. Baciama mukwirwa mutikarumirire kiama murumirire muntu mwathura muntu akethirwa ri kiama ni kiawe na muntu uri inabata muno kuthurwa ni gavana wana MP inabata lakini gavana no inabata muno. Professor Ndoseti akemiande murutwa wira toye takoburtera wera nte manko bwera bwina mbati no totio totie takondia wera na totie takwera muntu atoneria bawera rutawa twabongera bicini tareke 11 ukona wera bwe kubwa Thaa Nithi. Gikaroni giki kuriri nkinya na gavana wa tene wa kaunti ya Thaa Nithi Samuel Mbairagwa agicokagiria atongoria ba murengo wa UDA maraba mwirire goro. Yani arezia tioga twe ng'ombe ndomururaga miaka yonde go au noke kareke au tine kajangwa kare kambio ona lige ona uge kere ona uge nguru au tine noke mbio na endero nero la wate kumukira me merete kumula kumpembereza gogu enda kwa kambe bio na tutoketa mbe bau ogwa ikirire karite tanchokanio na nkinya mbirano gatagati ka mubunge wa gicigo mbunge kia Mara kareke Mbiuki na mucia cha Gitonga Kaburu Bongo arabongo acokeretie kareke marara mwirire goro muthenya we munthi bomwerante wandukiao itepembere chanko mantu ba Mara bakira ganeura turema tubetu twanenkero ni thirikari ira nene twanenkero mbeci ya wakandamu na ala kwetu nenkwenda kumenya 1.2 billion niko jathire
Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbĩtagwa Martin Mugambi. DCC wa Chuka Nkaduda Hiribae na tongerete ikundi vya maabisa bandhikiri na borithi kiri muchemanio jona arimi bakao wa factory ya Njayana. Bubu nikiri uchunkuni wakao wa karaka yero ndene factory u kamungana jwa milioni mugwanja akiariri uchunkuni bubu Nkaduda augite bagatigira amba baba nibagwikirwa mpene ori orotete kiri urungamiri wa factory je ni wagi wa mitaratara ire yagirite agukaria iri mara murimi na kwa jamiru arimi bakimera giki ni batrimani na kuga kumania na utetho wa Minister Munya wa gukuria na gukira kimera giki na ndibo bari murengo ne jwa Azimio kienda Munya etana mbere kubokire. Samuel Geshma na ripoti je. Gikaro kira gitongeretwe DCC wa sub-county ya Chuka Nkaduda Hiribae ya kwaraniria na arimi bakawa bakiwanda kia Njayana uchwira kibonia achara irabagite nyuma ya kawakao koguribwa chiringi milioni mugwanja kuiyo biumia biere bikuruku. Muchemanio niojo Nkaduda arire amwe na afisa bandu ngiche okaria amwe na cheotweria bareo afisa ba DCI. Pana uchunguzi unaoendelea ili kuwanasa waliohusika. Tuna washukiwa kadhaa ambao DCI ataomba ruhusa kwa DPP ili aweze kuwakamata na kuwapeleka kotini. Nameneretie utongoria bwa kiwanda giki akiugaga kiri muchemanio jo atongoria baba batiraomba kuonania mabuku marekodi cha wendia bwakawa. Pana ulegevu mkubwa mno ama pana mapungufu ikija upande wa record keeping. Hawa watu hawaweki nakala nzuri ya namna wakulima wanavyoleta kahawa yao, namna inavyotoka kwenda huko kwa millers. Nabo arimi babai bakenerete gwitigwa mbu aramo no guba kuga atongoria bagono wa mwankaba igwe bakemenyaga bura wamba bobo aruthikire na ikyo gitumi bataringa ripoti kureo kenda afisa ba DCI batikajokia mbano cia njara cia amba babu kuruthana cio chunkuni. Nuko na management aruthire ndire tactics yani kuceracererwa kenda mathira matha 24 thaa ino ni kiume kimwe ni kithiru DCI atwira riu maunto ma dusting matombekana ona kuburiwa na nguo ino no ntorede is very late no gune bu management endaga gucererwe. Nkuruki bariuga kinya akaria bautugo barabaithiro batheketwe njara no mwanka wigwe bakimenyaga ura aijite kaugaga kawa Njayana kati kurasha kalioneka kadiete ona ntumetu kwi members mabangite kuthikorogithia na tuyo tutikwenda maunto makorogio ntu ya Christians na tutiteketie maunto morogi nimbie gutuma watchman umwe ugatire ati kwenda korogithwa na riringeria memba kimera gatire mutigetekerie korogithwa nuntu kwarogithwa no mwaje twagakua ni antu beto bagakua kuguni kwana ni watchman wagatinde kwa wega no auge wo mwaje to no kuguni gitumyo na mataringwa ni gitumyo na mataumizwa ende bariugano mwanka atongoria bago baebere iteni kenda bathimbere kureta kawa kiwandani giki tuku request kiama kia mitheru society kira giturungamirite kirungamwe ti umorimi kutibu omba guswa mwambe karirite giti no mwanka ambenuke kuma raino wona twakurukana na njangeno utika wa kadi ya mpampo kaire untu ni kuonania kidigia ya mpampo nikigushikana wambora tularingirwa na kundeni ya kaunti ya Meru arimiba mashamba makawa ibawatanirite na urumwe kuigika mutongoria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga kithurano ni kinene kijite bariuga barenda Raila ajukio tongoria kenda waziri Munya athimbere kurutha maugaruku kiri urimi bubu bwakawa muchore okwa noro igwe mbitabwega urampeja ngugi noro mpendete ndeje tukari thirikari ya Azimio no tunyo tugatethekera twinde na twitete Azimio aswa nontu twina mwana wetu waziri Peter Munya ura tukumenya no minister wa agriculture. Nkuruki ibakenerete kuthurwa kwa umwe wago kuma ntere cha kirugine tamwerekeria wa new KPCU kusokia minister of agriculture itongetu Munya kairi nontu bwa kunthura ndi mwakirisi wa estate farmer ndene Meru oni ndimite mpumite ndi sana ningwitikia oti muntu ungi othurwa umite masinani aije manto akawa
kuma nthi korwa kiuria no tondambiriria ni itina 150 utungi mwanka na ndimbije mantu ja kuma nthi mwanka eguru tukikongratulate mukarimu sana no tubakoewa giteka director na ikuonania na ndi mantu jonde decision ile ikathirwa Nairobi chonde cha kaoa na ni KPC wera itete kuraja mukarimu aketha to represented turi ari bakaoa ndene Meru. Kiripotera Weru Njumaa kuma gicigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geshma. Ori kwina wirigiro ba wendia ba mirande gorone ya Somalia guchokera kuri na mawatho mwanya jara nandi je kirikenda gukare biashara jeniare kinyamurimi nande akendeka kuthithia nasari ya kimera giki mawatho jaja ni jethiritwe kinya jagitongithia murimi akamati na kinya baraba ikagia miraiji ome ya Kenya kwenderia no kiri murimi no mwanka nande ethirwa akinengagirwa baruga ni license ya gwitithia nambere urimi bubu ara kinya akariungagirwa ni maabisa bakuma kiri gutega urimi bobo mwandiko wetu wa Ntoto Boniface Mungera gatukinyithie kinya gwekinyia ukonia mawatho jaja oguni wagerithia na umandene kimerene kemira na ndibutite kwithira bokionekana jenyume ministry me janthiguru ne Kenya bona Peter Munya kwithira ikira kirore mawatho jamiro jamira ja kumekana na gichonko the crops yani mira regulations 2022 mawatho jaja najo jetongithia murimi okumithia mira commercial nursery akamatiba mira kuma mundene mwanka thoko na aggregators ndeba mira vioskine vendors akamatiba mira transporters athogori na thogorwa importers kana exporters tokiamberia na mawatho jereja ikirikire murimi okumithia mira commercial nurseries ni ate bwambere burute muntu kinyumo kethro akiambire nursery okumithia mira atinengirire sense thirikari county are license je niyo kethro imenyekana je mara 1 bwajaire abithaba kumakire thirikari cia county bakethro birongira murimi ujo mundene jwawe bategere muthetu jwawe kwina mira na gwitirio komunda utheru boroje ukaria na nteto inge inyinge kathomba bonge license je kethro igito mwaka junthe mbere tariki 13 cia mweri wa 6 nkorokie aumithe bondo bamirakiri nasare bakethro beje kene irwangirwa thirikari roruje kene jafa ntagaro wingi kiri akamati kuma mundene weta thokoro na gichunko aggregators wathobo mbere bonthe bakethro bandikithitio kana baregistrirwa ngirwa afa na bakethro bejikene kiri mitambo thirikari bwajaire bakanenkarwa license thirikari cia county ende itha na kumbere banenkarwa license iji no mwanka bethro bakionania na bakethro baikamira yao kwina kanya kong'ana kwina rojoro rotheru munya jori okurigiremerete kethro ikithuka ni nyankoroki njire njega cia gutamate bakethire kire gitengo iki bashokete bandika bobo egoro kethro akiuna mawatho jaja akethro egwatwa kana nyankoroki koringwa baini tokenderea mawatho jangi jende bamira bavios kana na gichunko vendors watho bwa mbere bakethro bene license thirikari cia county iketho cije kene je mara 16 itha na kumbere bane license iji bakethro betegero ukama nende bamira ina bakethro bakenderea mira eo kwena uraja bo mitegana rimwe kumakiri skuru na inyankoro kinjere njega cia gutamate roangi rwa faro kethro na list ya vioski byonthe bire bikethro bikende mira mawatho ja kamati bara bakethro bikiantere mwanya na gichunko transporters na joja kariojo bwambere burum bakethro bakiandikithwa kana kuregister thirikari cia county na bethro bakine license riketho chimenyekana je mar 13 irwangi rwafa bwakomenya nabo mbere rwangi rwafa ronenkana license iji no mwanka ngari cio ikethro cietegero ichibuka matamira ciena kanya kang'ani na inyankoro kinteto emunye kethro etegerwa kurigire mira itikaithero ithuka bonge no mwanka ngari cionthe cioka matamira citho cikiona license ciao kionine korega kuthingatira mawatho jaja watuma mwiti ithiro iringo baini ya shilingi milioni 5 kana kibungo kete kunyira miaka 3 igikundi kingi gitiri mawatho ikiathuguria na thugurwa importers na exporters baba nabo bakethro bakiandikithwa banenkarwa license ninyako ya permit irwangirwa farm kiri mawatho jigucokete koro kumenyekane utwe kinyumo kethro gitangwe kuthuguria kaninya kuthugurwa atina barugeji 3 oro kethro akiuna watho noe nthinje ibaine milioni 5 kana miaka 3 kunyiri 3 nchera
je kinyanira buru najo mpongeria motho jange jakariojo ikwete na ndikumira ja gwetana mbere ugoti wa mirabo kethero bwigitwa kingo ne account ire mira yumite yutatene ukanyumene arerethero yitu account onde narira kurukira bwajaire kilo yonde mira ekethero thimoratiri ire kethero itikiritwo ni afa igiutatira gontokomura thimo aitondo ni nyago ntokonge ekathimwa metho bonge thirikari Kenya kethiro kionogoti bwa shilingi 30 kire kiro emirere kethiro kendo aja nthigorone na shilingi 60 kire kiro iria ekethiro kiumaru mendegoro na bwa mothia ekonjari moremera ritibatare kuthori kuruka kilo 50 nke report Rantoshero TV kuma jake nyinangine kithoke Nairobi mbita Boniface Mongera. Kinya kethira ni imwe ya cukuru iria nene Burundene ya gicigo mbunge kia Igembe Central School ya secondary ya Muringene tena ya gwikumiria no ntwana barabara school yonthe ni 35 ake akiaririo ntubu mwarimu munene Bernard Kathata ugite mwambire na jwatamu jeni kwari na ritwa 81 indi mwankira na ndi nkurukia nusu ni barakanite na school ni untu kinya mubunge wa gicigo kiu aririte na kugawe na irutanirite kithomo ne ndi aciari ndubu bakumuringa Nziguru. Dennis Mugende na report ije. Iji ni laboratori injeru ya milioni nkuruki ithano ndeni ya skuru ya Muringene secondary Igembe Central iria irikitiwa kwa ni mubunge kubaikiringo kenda kumbithia kithomo indi na kutiga uu aritwa sukuru na iji ni batare tamangotore na bo namba yao ni 35 aki kuma mwambirio tamu aria bari 81 nteto cia kwithikira mono. Mwaka muthiru twaregistrate ana 51 imenye pila registration ile kuthira ana 31 ibaurire utabona ringi baratiwa ndaire kuya ntuko ekerio ana 70 bara batirwe nao bate ya skuru batiatene kwa huko ntuko kwethera ntuko ra yethe na ana baba inje kabisa na ana 16 lakini kuiro kinya bethera baikwa na muwanja facilities tunacho nimkuibwa nkithikira rimwe ni ora wodi nte despair na nte tuweka moyo nitaendelea kuhimiza ndio tukotwa na kirasi kiaki kibwito kutokena na 40 kana 45 kigethoni ana 10 baka nithikuo tia sara asiari na inko mlibo chiara hapo kwa mbele hapo tichiere wata mechi wethera tomuntu ondura kukua muchoyo Juri musemane joa aritwa arimu na aciari mambulene ja mubunge aciari ba secondary bare bakinyite musemanio ne Juni 10 aki kirasi kia form 4 kiria kiri na ana banana aki gitena kinya muciari umwe uria akinyite ovenera twenera nene kinya weta aciari musemanio ne bateya nore beta genda buya bwaria bantu a skuru beretie bora na inya bora kumbika bora tutethia lakini aciari baturinga nthi ipokorika ni twarita na mwanga tha ithatu cio tuko lakini tuko imwe muciari umwe atomana awera ungeta wire mwarimu wa wika na cukuru utuko mono kwa kinyage agoringwa ni akora rukunyo asiethera kotini ironda gwira kathe onto ndi na kenda beta mbere nteto aciari na akari bakurwo ni bekire skuru iji yao benda ikura ni barekane na cia bamama nkugonge bantura iji ya nkoro twena thina na chief na atongeria ba akira ngondu. This is a challenge. Ni bibi atoma chukuru ye thua ni bibi atoma toro thua ni bibi atoma akira ngondu thua mbio ya mche chukuru ye ni ciete karende gumenya ni mbie kurengi na to approach kinya ciari bara bua bakona ka chukuru eto okora baikiana ba chukuru inge no to ba etere individually to aberi barete analiko. Dennis Mugendi, Weru Njumaa, sukuru ni ya sekondari ya Muringene ya Nkoro, wandi ni ya Kirangondu, Igembe Central, County ya Meru. Kuchokere nkatho cha mwanya mutegero Weru TV tanambere kurumira nteto chietu nchokete nyume kagitagate kuraja na nteto mkrukio kia bebe wa mutambo. Munene wa ngabana ni baubwi
am your servant. Na gutibwiri kwithira kwina bureaucracies cia rira muruti ngui akwenda kuonwa imwandikwa kana imunene wawe. Ibwanene bakwa ini muruti ngui wenu. Kithirikari rekirite gavana atwire akario murungu munini. Gavana atiumba kuonekana na katero bureaucracy iraithere ryo gavana akionekana ni muntu wa kawaida na ngogarita mbeca kana watumira antu bangi very close baki family ki biashara na into kingi. My promise kiba ubi medical intori arenda cooperate an open door policy ya kuetawa ni anene bawe ya babu bundingirite kura ninkwenda obu promise no bwashwa ki wathani bwakwa kwampa nafasi nkandisiginate ntuko ira on first come first served basis. Mundu twatimana wiyinga mbita obisine ntuko fulani na mundu roke yari wa mbere no enkona utembuki in advance kana utwe ko bombukita appointment no ndete hospitali ni obisi ya service kirianto ni obisi irambwiri ku interact na bagwe aringi kura na antu bonde from all walks of life. So kwenda obwashwa hati nka accessible bambona ko ensure gavana miru ni accessible na kuonwa ringa kura kirimi karintori tariki 9 mweri wa 8 ni kenda gavana aomba kurura matu yawe umukinyila umwira umwathakirira urabwenda tuwatanira tukuria miru twinde pamoja miru itanana tura medical lentori tura Weru kumiru. Ni antu betu bakira ngondu bita wanjeni fakaka nkonini kana mama Empress nini nkorombe etikia MC akira ngondu wonde tariki 9 mweri wa 8 inchiritaniritie ukuritera ngui ngakikisa sibitari cietu ciena ndawa mwana wakira ngondu athome mo youth mwekuru mwekuru ntiwa na antu ba mawathe ngakikisha bakwa empowered na maendeleo yange ya maingi ningukuromba na itiyo kinene undingire kureku tukuria akira ngondu turi amwe. Raundi MCA ni mama, chagua maendeleo. Wenda ntumiri yaku ta eje ringa thimu namba 0705247786. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani gani kama charaha KINYUA. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Kambuni ya iria ya Meru Dairy Cooperative Union ni ukugwata ogeni kiri Farmers Field Day ria kethro ri kieni gia showground ni Njumaa ya tariki 24 mweri jojo kwambiria thainya cia rukiri. Na this time mwaka jojo tuketha twina field day inene muno tariki 24 mweri wa 6. This time kwenda ari mbomera babaingi ni kenda bakona kinya urithi bwa arimi bangi muto tuketha twina ng'ombe nkurukia 50 cia arimi bara bathiurukite ni kenda arimi bangi bona na beta kurithia u niko utobwarika bwinde mono ke korobo gatigwe ninja mare ni bwinde boya bokongwere ntuko je yeto ntuko ya arimi no kageta murimi otigwanja je ni na winge itobweterete itobubanganiritie manto ja mathongi twena ng'ombe mwe kama lita 60 na ndenda arimi beja bona ule murimi wa kurithia na bona intobire ya gutumira nyakira twina cho injeru bya kulevya ng'ombe na chumbe kenda mtu onde omba kuimprove farm wewe buni sana ntuko yetu ya field day tariki 24 Njumaa wiyejete ikethe na ala gito showground kwambiria thainya cia rukiri eja umenye manto mwanya ja urimi na urithi bwa ng'ombe wongere karia gwakunja murimi ugakurukirwo imwago jojo.
Olive Health and Nutrition Clinic ina machokeja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marongo, gwito ni ndamu, mulimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumburo ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugea mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge kathumba Kenya yonthe. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya kwina agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Don't miss Africa's most prestigious soccer tournament, CAF Africa Cup of Nations 2023 qualifiers live on Star Times. Soccer heavyweights Ghana, Cameroon, Angola, Morocco, Senegal, Cote d'Ivoire, Uganda, among others, battle for a spot in the competition. From 1st to 13th of June, catch all the matchday 1 and 2 live action on Star Times World Football, Sports Premium, and Sports Life channels from 4 p.m. Renew your Star Times subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet Aerial Decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on satellite to catch all the action live on Star Times. Katho cha mwanya kirigo mutegeri gwitana mbere kurumira nteto chietu tugicokera minister wa ritungwe ba mwingi Professor Margaret Kobia na kinyete ntere chatigania kuruguria kigomano kya kuthangikira na kumenyerana bari kirege kumenyekana ta Mwangaza Rescue Center. Muradi zurajo akini mubunge wa Ikuru Kawira Mwangaza okurukira kigina kya GAF ni kwirigirwa gutethia bari barabethagirwa akithangikwa na njira mwanya amwe na antano na kinya kugurwa kurio mukiri wa mithika na ripoti ja. Imurandi yuambirirwe mwakeni 2018 yolo Amerika gina kiobitie mubunge wa Ekurunga na moroto yakono kiantu muno Ekuru barabati thairanjarene tiandwa tia kemombere kana GBV. It has led to the following consequences. To women, it has led to hopelessness, stress, injury, HIV infection, and isolation. Madam CS, to children, it has led to depression, poor performance in school, fear, distrust of adults, high rate of school dropout for girls, which results to teenage pregnancies and early marriages as a result of them depending on men. For the family, Madam CS, it has resulted to family breakups, lack of harmony and happiness, and a lot of money being spent on health care injuries. We aim to bring back dignity to the lives and families of the survivors of the physical, sexual, psychological violence by providing free legal, medical and psychological support. Itaendelea kuhudumia watu wa Meru na hata Kenya kwa sababu umeona gender based violence imekuwa barrier ya women empowerment. Kwa hivyo hii center itasaidia watu wengi sana, hata si just dealing with gender based violence, hata kuwaambia how you can prevent gender based violence. Kuringana na waziri wa Uritingwe bwa mwingi Kenya Professor Margaret Kobia tie kurwa kibakuluka irando cheke mombere. Men wanakuanga na gender based violence, lakini tunazungumzia sana wakina mama because 90% of the women reports. Those are the ones who report. Only 10% of the men who report gender-based violence. Lakini hiyo shinda au changamoto, it is for all. Kumania na mirandi yontue mubunge wa Ekuru County Meru Kawira Mwangaza urambirirete murandi yo narombete thirikari kuongela kigina kya GAF kendoti rangwe nkurukini kurite kobitine. Having seen what the fund can do, I therefore, Madam CS, request the government to consider increasing kite to mitigate increasing poverty level in our community by empowering women through GAF. Akiaria Professor Margaret na watanirete na aria bangi kia thoneki kuromba thirikari yeyane okaria bokwana kirie kurubaraba kurombe itibio tongeria kithurano ne twetete. We want equal opportunities for both women, men, politically, socially,
so and culturally, so that everybody has an equal opportunity to maximize their potential. Si ukiwa unaambia wewe ni mama uwezi fanya hii. Na nimefurahi sana vile county commissioner amesema wale wakina mama wamejitoa ndio wakuwe kwa election wasaidiwe na security. Tunatembea some places tunakuta our competitors wameweka mingine kando for people, wanatuchapa kwa mawe, wanatufurusha kwa uwanja. Tunaomba leo, maana tuna ofisi ya serikali hapa, county commissioner anajua ni mtu wetu anatupenda, atahakikishia wakina mama ambao wanatafuta vitu vya kisiasa security katika kaunti yetu ya Meru. Aitsokia Irombare, Kamishna Kaunti ya Meru Frederick Ndunga. Kwa kamati zote za usalama katika kaunti ya Meru zipeane usalama wa ziada kwa wagombezi wa akina mama wote. Hiyo amri nimetoa. Kamishna Ndunga nkurukina rombete siasa utiriba kurumira mawatho yonthe yara yaiki muno yegie mitamanio yao igitenere. Tumesema mikutano iwe inaisha saa 12 kamili. Usitusababishie kuja kukusimamisha kwa mkutano wako. Lazima uchunge watu wako. Ikiwa watu wako watafanya jambo ambalo haliambatani na sheria za usalama na amani, wewe ndio utajukumika kwa jambo hilo. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika. Athikiria ba Weru FM terete makutano mutindo ni bonete kanya kamwanya gagukenanira na kinya gutrimana na atangazaji mwanya bakameme unikiri mambura jao mweri are mubango jwa tuthunkume jwithagira jukithithikaira guntu mwanya na kinya athikiria kuona kanya gakwewa biewa karibaba makutano ni bonanite kugwirwa kwao kumania na untu bubu tora tugutarirwa ni mutugi wa kare. Ni mubango jwa tuthunkume jwa kameme karia karinkanya kathetuneka mumiru niko Weru FM 96.4 taunini ya makutano. Ureteri ni munene wa Kagwe. Watumira ndira kurugera muchere joko. Urachoko uratumandira nyoto nda watonge twamburura rega ikwija. Yara na ro mubango yojo kumagaritu ni kende mwenda. Urio gukari mushindi wake wini brabo dide wakire mubango jo bwa karaoke challenge. Nataka withirendere bwa gipindi gikirungura Weru FM. Aikiria mushindi kia wake wekiritho kwerere akwina we. Ni number 1 mwanka 4th Friday au tukabidhe final the 5th Friday. Then yure atinda twamwigirike wo are Nandi wa Kagwe akiona kanya gutirimana na kwaranira na shabiki ria kameme gakemwe ko emwe nethirite akibaye wankaba kumakere mutujwa ra premium agwe na agwe utike ngake thiaine familia yako na utigania. Weru najua Karimi County. Unajua mbona unajua Karimi County? Yani unajua Karimi County? Mbona unamjua hivyo? Sinapenda tu kumsikiza ako na sauti poa. Na napeana tu advice. Penda kiara ndio kuri. Mechivi. Na jumutukanio jwa ndwembo kumakere DJ Viru jwethera jugi chancha mora bengi. Komano feu, oweno feu. Mumiru ugaga murone kutherana baka maguta nani ngwake maguta ishabikira mubango jone baimbiriti wa Kagwe na kinya mushindi wa ntukwe na arua uthikire kameme ka Weru FM. Yes. Na inyao utege Weru TV. Manto jonde okaja menya. Nande kabisa. Weru ni ture. Ibweka sana. Amen. Na mudia buruba kinenkanira kiewa. Eje ni oti mwera twaretera karo timwe thongi smartphone akomba nande kinya gutega munene thai live kabisa. Ora gutega theka. Thank you. Congrats. Ibweka sana. Twinde matoka goma mundune wejana. Umageshigo mbunge kia no dimenti nkiripotera anteto shawero Njumaa. Reakwarietwa ni mutugi kare.
Muruiri gitikia mutongeri wa nthiguru rungu rwa ngwataniro ya Azimio One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga munini wawe Martha Karua na Kabori yao ni bakinyete kaunti-ini Murang'a kiritu aria kwiringira ndebe kiria karibairi baba niberigeri gukinyaja kaunti-ini ya Meru ntuku ya rujo kenda kugambia Meru babaringira kura no munini wa mutongeri wa nthiguru Daktari William Ruto ambona akiama bawe nibetite na mbere na kampeni chao kaunti-ini ya Kakamega ni Ruto etite na mbere na kuga kinya bagatigira Kenya ni bakunyirwa ngarama ya uturo. Ntuko ya narua munini wa Rais William Ruto na Kabori yawe ni bambite kambi ntereche Western Kenya kuroka Kakamega Vihiga Mumias na kungi na aratongeria baba bonekete kugera mugwengwataniro Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta. Na hawa jamaa wameharibu kila kitu. Bei ya chakula imeharibika. Unga ni shilingi ngapi? Na sukari? Semeni tumechoka. Mumechoka? Hata mimi nimechoka. Kwa hivyo suluhisho ni tarehe 9 tuingize William Samoei Ruto tusimamie uchumi vizuri. Watu wangu, mtu akipandisha mafuta kwa shilingi 9 kwa lita siku moja, anafikiria nini? Na nyinyi mnajua hao watu, yeye alizaliwa State House, amekaa State House, ako State House, alikuwa anaenda shule kwa 99. Hata ukimwambia ulilala njaa, anakuuliza kwa nini ulikataa kula. Hajui kwamba utalala njaa kwa sababu hakuna chakula. Lazima mubadilishe serikali. Mkuruki William Ruto onekete kuorota ngwataniro ya Azimio ni kiraugite ni kuthukia moturo ja Kenya. I want to tell our competitors, you destroyed the Big Four plan. You destroyed people's businesses. You have destroyed Keroche industry. You are telling us you are also going to destroy the clothing industry. And you have also told us that you are going to shut down churches. Surely, how will we entrust you with the governance of our country even if we are on drugs or even if we are mad? Tunaweza kweli kuwapatia watu serikali? Watu walisabaratisha fikpo, ndio vijana hawa hawana ajira na njaa ndio imetuandama. Kungi na kunengwataniro ya Azimio ni ambete kambi ntereche Murang'a araberigeri kuthithia ndiunga kaunti ya Meru ntuku ya rujo. Na wamejaribu sana kuleta uongozi ambao unasaidia kila Mkenya. Wanapigania wewe ukiwa huwajui, wanapigania mimi na wanapigania Kenya. Wale wengine wanakuambia kazi ni kazi. Ati kijana akisoma digrii akimaliza kazi ni kazi, kuwa wheelbarrow. Akifanya undaktari akimaliza kazi ni kazi, wheelbarrow. Mimi nimepatiwa kazi ya running mate. Nitakuwa deputy na sitajifanya ati mimi ndio mwenye kazi. Hata wakati tulikuwa ndani ya serikali ya Kibaki, hata wakati nilitoka bila kusimama kumunyoshea kidole namna hii na kumuongeleshea kama yeye si baba yangu. Kenneth ameniambia ati hapa ni nyumbani kwao. Kitovu chake ndiziko hapa. Yeye kwenda kazi. Atumiria bakuma ntereche gembe batongeretwe ni Bishop Julius Gitari nibamenerete siasa ire kuringwania siasa mwanya ja nthiguruni. Nera bakuga bomobao ni bakureta mitugo yatagirite kiria Kenya gukurukira mawirane jao nibamenerete mo Waru iri bana bagitike mutongere wa nthiguru Professor Jojo Jakoya kumania na uge bwawe bakwendekithia urimi na wendia bobangi. Atumiria baba ni boriti kinyarwanyi rwa kurungamira kithurano nerwa ABC kwa kanya siasa gwitithia na mbere siasa chao uchiendia kiria Kenya. Tugekumia tariki 19 ituseme ni Kenya murungene tuketha twina maromba manene non tuba kuromba non tuba nthiguru yetu na te kurombera kiama na te kurombera muntu
ikoromba nthiguru yetu yethirwe na thiri uringi bwa kura bwethwa na thiri na after kura bwethwa na thiri. Maana kupitia maombi Mungu anaingilia katika nchi na anabadilisha mambo yote ambaye shetani anataka kuleta kukonfisi dunia ili kuelekeza dunia mahali pibaya. Ni atumiria bakanicha acha Jerusalem International batongoretwe ni Bishop Julius Gitari wamwe na abakanicha achingi baitareria ati koina batu banthiguru ya Kenya kuromberwa nonto manto megi siasa mamathitina mbena kuringwa imanto mataena abaita ya utethia muno mugongo wa nyumani kuona nthiguru yetu antu baba ingi bara baikuo wana siasa baikara yakabate kuthwanene ate manto ya ruyu nonto lyo kuwa mbangi ikiro ekando chukuru igere kando kuntwanga guntu na ningi thirikari irete kwaria ana bae bachukuru bena mathwania manini bari thwani ontu boibo bwea nimbiende antu batheka rome yaka mwanja kenyete na jeria itare kura kana ndaromba buru kya kuunga mantu ya mukono no yare no ya kemeno ontu tha inde pastor ntiona kanya ko ita cukuru secondary kwira arito ba secondary bangi nembe ntiona kanya kurutana youth kanisene na bandhikiria nkebera bangi nembe na mtu ina degree 16 kana 17 wako irwa na akwaria mantu ame ya bangi na akawinya sinda amenyura State House. Tuchague viongozi ambaye wanatii Mungu, wanaogopa Mungu. Maana tuseme kwa ile ambaye sasa kuna wanasiasa ambao wanasema kwamba lazima bangi ingie katika Kenya ama kuuza manyoka. Hiyo ni kitu ambaye iko kinyume na maandiko ama iko kinyume na Mungu. Sisi kama kanisa ni vizuri tutangaze msimamo yetu. Kila kitu ambayo inaenda kinyume na Mungu tukatae kupitia maombi kwa sababu itaharibu nchi. Kuroki iyogu atomeria ababana bo ibaureti asiasa. Ibabati kwacha bukati IMBC kanya kakukilukia baraba kubwa na kurea baraba tikubwa na ontote ngoe mwana siasa kana ngoe arombi kura ba nene ontoruto na Raila kwera IMBC ndori kubati wetekeria na ndori kubati kurea bibi bati kwaria ni document ira mtu eneo na sheria ithia tawa kenda mtu wa candidate okurungwa kura tariki kenda nonto IMBC ni independent etebati hukumirwa ni muntu kinyomwe mwana siasa nonto hukumirwa ni ondwa menya bibire tathina ni IMBC ri andu ero yawa bera wabataromera kura boya ko urira bakare akuromera kura boya toka andu egeya Weru Njumaa kumege North Petan Plus Chabari. Urewari gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi niwe Samuel Agwa enogu ati gicigo mbunge kia Mara batitetheka na nombi ethira batimugwata mbaru akiuga kanya kamwe Israeli gatiguna kariba unkorone aruga muswanda Joe wa mbere buru akuruka ni gutigira bara batigunika na mbecha chinwa jamii bagutetheka kumania na cio mwandiki wetu wanteto kumantere cha Mara ena cio nkuruke enda kamuregira buri mwe no kaja mukerwa disuka kule kwa huduma center ugakinya leo niambie gutuma ndo watu ratio Mara tutigwa tajana jango liai no ndo ara itheria ciace no yokite tio twe ba Mara raira gitero gigitokona takatokona mwaka umuthiru twacenjanirie banda na mucinga ngebwiraga twera tio tukona gite gia speaker bwana mona no mucemanio wa kenge twaria o mage otomwanya Lewe robota mona le ndegwa Mara tu twanengerwe gite kia deputy kagwe manonto kagwe marari deputy no kwana taka gwe matere thiethera kama no ndo ari teka atinda gokerera tende no natwi no mwanga turia wiga ironi kwa gumoje no kwa mbere ni kuona mtu wonde especially wa kwetu no mwanga tu andikirie mtu akinya 7 years agauka andikithwa atukari tukamwira naria tukaekera motion ya tu akinya 7 years tela asimono thikuria kwa batie gwita kwa mujokerwa atiri ndioka ndikwe gwa gukinya miaka kana atia iyo kona kana ndalja thabuni riu turinire twathina kwi mutaithioku ne bomwiji buthie mutaithioku mutaithioku yathaga muromi njuki togodi kuthurana waugaga atiragira muntu umwe kanyamu atije kwari nyagauka gwaku no ngabo yedu ebo bainge kanda abugurira sukari kogeta kantu kia roa kanda bo roa buinde inge maya mtu na kugiatire era wamwena ndi muraru obambe busu bange bale arwaru 10 kana ndebo abege kundi bo bangwanga ino thija gogu
Kellen kagendo wa kuma Karocho na kurira kioto kia inyuma ya nyumba yawe kwithwa na kuthira buruni antu bate kumenyekana. Mwaruju aruga ari agwita kwa mutore wawe mitungu no tukwiryo aringirwe thimu na kumenyithwa nyumba yawe ikwithwa na kuya buru. Aruga kaniko kagita kajathatu untu tabubu gukarika Paul kabithi na akinyite kwa mwaruju na atweche nkuruki. Ni karikare kithikiro bwa Karocho wa dini ya Marimanti. Ni nyuma ya mwanki utakumenyekana kuma kurunguria swe nyomba ya mwekuruma kumenyekana ta Kellen kagendo gichugo na gutiga atemete ntame enene. Kobe kwa nyomba kunyo ntiere wa nontu ntimenya wo imwanki gwekirwe. Ntimenya gwania ende nyo ntamere kwa boya biyangire. Pengine we into kiatharoko. Utiekyo kiatharoko. Antonio ndagenda kira gento kionde nyombere bere na nkwike gwe yaku. Na rurembero mwanki. Akitu rurembe ona ya muthemba gwa bene. Ndahoria mwanki gwa be nyombe no kana. Ndacho baki ndadikira ngai kana ngai wa mundi ku wambu. Kana kona ndo bakiwa ndikona ndo. Ndawinga ya ekorokete na arutwa. Ino cha chikuno ntu itile itamanki muthemba gwa mwanki mutune rurembero tone kanaga. Ntoge tonde kanaga ndakara tharimwe ndaje ni karikarira tigite bainge batori baturanirite indigoro na bamikinyete na maguru ndabaoria embiyo ena thina irio mugambirire nigo mama mwanki uyo njonire gintu thaa 5 ndakara irio ndonire no inkari ndawinkari yeyite ndakara ndagwa kwa nkari no yote na ndige chai nkari mbi iria ugeta tiankone nkari eno bure karangi ake yathiri nyombe kubya iria ukirie babangi aringa mirango ba ukabambirie kworia na ruyi twakarire athenya ciathira thaa 9 tukiaranirie na Kellen atitire mbere ikamenyeria mutiri igoyo ethiritwe enako ikyo tontu akuria rongirwo sunkoni kumutetheria nikingo omba kuwata gioto giake tukiarutoku na mbeca ira ciariku ciathire nguo na biekurea shuria thani na ikombe nkurigara ikomwanki waumire nontu inya ntariku gutie stima gutie taa gutie mtu wariku lakini mwanki nyomba ne abithirwe ndenda thirikari kana kaigua bena uwezo bwa kuomba guntethia menya no wa abithirie nyomba nontu tigitare mbere ndabithire tu nyomba nkiripotera Weru TV kumantere cha Tharaka Beto wa Paul ugwa kabithe. Muruiri wa giti KMC wodine kirwa na ari rungurwa kiama gia Safina maiko igwata na atrimanite na atongeria mwanya ba wodi ukiri kuruguria kwa manifesto ya wake ari arenja kwa we mbaria musiasojo nugite agatigira na gukiria kariba wodi una njira kinye ya kubarugurira antu akuritira ngugi cia jua kari akiuga nthuki mbithe baba ingi bari na kithomo ke muthemba jojo indi batina akuritira ngugi wodi jihiri na arwiri bagitigiki kurukie 15 mawira kirigia na nteto Kinya Kia mto kia bokinjera kajo kia kewa Kone kugwiru gukunene kuma kiria kariba wandi ya kirwa na rigicone keburi mambure na jamarombo amwe na kurugura manifesto ya maiko egweto ro kumerera matagite ke MC wandi ya kirwa nari na tigiti ya kiama kia Safina akiona ne wetikio bawe bakwebere MC uro wikukagitene gaka arua ne ronkora onchaga manifesto yakwa kana kumenyithia antu mubango jura ndi na junior ntu bokirwa nari na maromba jaria tukugwatanirite na kariba kirwa nari na aturi bakwa na aciari bakwa na tano cia na arocia ikenda tukomba kuromba ni ntu bwa safari ya gutongeria kirwa nari ward uni ndita maiko igweta inchietitie kabisa ngatigira kirwa nari ikurepresentwa bwega ndene ya county assembly ya Meru omena ndene ndina uhakika antu bakirwa nari bamwite bagampa kura ciao no nture wikuna aregete kuba represent ura kwagirite na bojaire ati baitirite ngugi igweta na ugite atonya gitene kiu ke MCA na moroto jagwa kathoko ya njua kari wandi ne akiwa baingi bandu kimbite bagitete kozi cia njera indi batona ngugi kinya nini akiuria kari kumugwa hatambaru iguchwa ura nkathithia njua kari sheds ndene ya market cietu cionthe ni untu bwa vijana bara bakuthithia technical courses ikenda bakomba guchitira ngugi cia plumbing ngugi cia gwaka ngari rangi ngugi cia guchuka ngugi iria ndatonya ofisine
ndene ya ntuko cia mbere igana nka make sure tukwithirwa twina jua kali shents ndene ya market yetu mono ya Kirua market no ndo andu bara bakwenda gukanika ngari Kirua thaa iji lazima bakombore nyomba iriari ikobati kwithirwa kwina jua kali shents taira chire timao taira chire nkubo taira chire maoa itacho ibati kwithirwa ciaki Kirua market neu ni ekethirwa ere agenda yakwa ntuko cia mbere igana Kirua na ari thaa iji ite represent bwega ndene na ome kwa unka make sure ko me represent ura ko batere na point number 3 ni ko make sure kwina equal distribution na equitable ndene ya wondi yetu ya Kirua na ari akarika thoma mamburene jau bakiona na Weru boba kugwata igweta mbaru ko batongeria ni baugite uyu kwa tuitura twithinene indi twene maiko kinyande arari ubichine mwechimiwa na tumire tuona stima na ndi stima kwetu ititharo ciena thina nyandi katukuga tumuringire kura na kura cietu twithwa cia thiri tukarumana kana twaraniria buthuku itune igukigita atia ukinenkanire na aru tujite uteria maiko na maromba tumwe support yetu financially ikenda agakuria au na agakara bwega batu twinde tukara bwega na ndibuinde antu banture ba Kirua nari katugere maiko maiga jare atwire kugerana jambasari cha gutethia muntu wengwa tuciumieni tumuciumirie tuone au angi uri agatwitithia kwaga tumantu kanyuma na mwira makosa jara umba kuthithi kumira ita tumenya ka wito kinya nare okinya na tuno tutikwenda umira tumuikire inya monka igitara muthia timu ata yakirwe nditira na njira ni thukire yaere marinya ki itumba gwitirika kwa turenda kuthura antu bara bena kioneki kia gutethia bure na kumithithia maendeleo jaja agirite njira nduje mantu ja mainge jakare bwega na wotungi nuju maikwigweta nkiripotera Weru Njumaa kumambari Kirua na Rigisuone keburi mbeta mawira kerigia Umwe wa arwiri giti kia ubunge gicigone kia Imenti North wakili Ken Muriuki Muketha na acokerete mubunge wa Nandi wa gicigo kiu nyuma ya miaria mubunge Raim Daud ya kuga antu bathomu batiaragia mbunge Nandi wakili Ken ugite antu batere kuthikagira atongira tabau ni untu gutina uma kiri mantu jaraba kuga Raim Daud wote candidate akuona omuntu na arumere bakaro na arumere murega Nandi na ndumere na aru mathikone eni Raim ena temerete kana gas cia kurungama mathikone agauga akaria na agamaanisha akauga kithomo gitina maana auga mawakili na andu bathomi gwita bunge uteu batethia na akauga we no bwiri gukarano kiuria kira mbombo moria Raim Daud miaka ewe kumiugarite ingugi mbio thithitie ketho ago trivialize kithomo ketho tena kithomo ogo thomere skuru ire etawa igita Thaa na ari andu bagwata ogwata F kana failure ino weta wo watu blame na kuraga gwetho tena kithomo tukwakanya muno otwikia gara muno bwana Daud lakini this time round okeja kuona kwina arume na ekuru no thimenti kuuga nga mawakili bathithite onto kithomo ge mention na Raim to level mwanya muno academic intellect ira we ni Thai nera ndare ni ndi class 2 getho parliament obo thegicho you cannot speak English shori gethitha ya motion muntu eja jo Raim eja akaruma mutongeria ka mwana wenu bukaringa mpe kana bukatheka ka bukashangiria eu tembiche njega re nkurumwa re karo Muriuki akurumwa re murega akurumwa re karwitha akurumwa ija babwe bukurumwa menya ndarumwa ija ntakire kurumwa kwou itendo ja biu muntu arumana akero antu bamwira tutikwenda inya wendere akwaria kana bamukanusha Uchokirie nkatho che mwanya mutegere Uru TV nontu bakwana kanya kugwatanira na unikire Weru Njumaa utuku bwana arwe mbetagwa NTINYARI KINYUA mwananirio mathithio kari Purity Richard tanambere gukenera mibango ya Weru TV ukebebia mutambo